dio pitanja koji se tiče konkretizacije, odnosno toga na što se odnose antidiskriminacione odredbe, odgovori su bili jako uopšteni i samo su se odnosili na osnove diskriminacije ili onu poznatu, da kažem, normu koja se može naći u skoro svim zakonima da je zabranjena diskriminacija po osnovu toga, toga i toga. Nijesu navodili dakle, neke druge antidiskriminacione odredbe, nego kažem tu najopštiju i onu sa kojom se najčešće susreću. Za vas diskriminacija predstavlja, ovdje su bili opet odgovori slobodni i ono što upravo socijalni radnici ili radnice doživljavaju kao diskriminaciju. Ja sam izdvojila samo neke od njih koji su bili zanimljivi i smatram da su zanimljivi kroz analizu, to je da oni smatraju da su ponižavanje, vrijeđanje, nejednako ponašanje ili odbacivanje diskriminacija. Gubitak slobode življenja je bila jedna konstrukcija koju sam ostavila baš tako kako je i napisana jer bi se o njoj itekako moglo diskutovati i ograničavanje mogućnosti što smatram da je posebno također zanimljivo s aspekta marginalizovanih grupa i vrlo konkretno zanimljiva konstatacija kada su u pitanju konkretno osobe s invaliditetom. Da li su nekada sami bili svjedoci diskriminacije? Njih 37,1 je reklo da jeste, njih 62,9% da nije. Kada su navodili opet primjere gdje su oni bili svjedoci diskriminacije, to se opet odnosilo na diskriminaciju osoba s invaliditetom i Roma, koji su oni najčešće inače i u odgovorima koristili i bio je slučaj da su navodili da su bili svjedoci diskriminacije od članova porodice. Također jedan socijalni radnik ili radnica je rekao da se i sam direktno suočio sa diskriminacijom zbog nekog ličnog svojstva ili osnova. Na koji način su postupili u tim situacijama, opet specifičnije pitanje. Nekoliko njih ili većina njih je u stvari navela da su razgovarali, savjetovali ili upoznali sa sankcijama, odnosno upozorili na sankcije diskriminatora. Dvoje je navelo i ovo se ponavljalo i ovo je situacija koja je također slična kod građana kada su oni upitani za to na koji način su postupili, da nijesu postupili zbog straha od posljedica i da se u stvari diskriminacija, odnosno kada su bili u situaciji da sa nekim razgovaraju o diskriminaciji, da ga upozore ili upoznaju, da bi u stvari doživljavali od te druge strane ili diskriminatora da im kažu da se u stvari miješaju u nešto što nije njihova stvar. I sljedeće jeste da također može biti zanimljivo da socijalni radnici ili radnice kao pojedinci smatraju da ne mogu učiniti ništa. Dakle, oni sebe vide kao pojedinca ili jedinku kao neko ko je nemoćan da se suprotstavi diskriminaciji. Da li ste na osnovu